Nṋe ndi vhona si mafhungo a vhuḓi na luthihi. Khwine vha SA Tourism vha tshi lambedza vha Eskom ra awela vho load shedding ngori mishumo ya vhathu vhanzhi i khou fhelela nga ndavha ya load shedding. Nṋe ndi fhasi mafhungo a vhuḓi na luthihi ndo sedza uri fhano hayani South Africa ri na zwithu zwinzhi zwo ri livhanaho, ri na khaedu nnzhi dzine khou ṱoḓana na masheleni dzine hayo masheleni a no khou khatha time o vha o tea a khou ḓa a lambedza hanefha hayani. Vha khou zwi vhona Eskom nga ngei khou baleliwa ri khou dzula ri kha load shedding, arali vho vha khou tikana nayo zwo vha zwi si ḓo thusana uri ri kone u wana muḓagasi zwavhuḓi u fhirisa u isa masheleni hangei nnḓa. Nṋe mafhungo a vha SA Tourism ha khou vhuya mpfara zwavhuḓi na luthihi. Vha dzhiani masheleni vha isa mashango ḓavho lune a ri nga ḓo vhuyelwa nga tshithu. Nṋe nga vha vho dzhia masheleni vho lambedza zwiṅwe zwiimiswa zwa hanefha hayani zwine matshelo nga zwo zwiimiswa ri ḓo wana ikonomi ya fhano hayani i khou takuwela nṱha ho vha hu khwine. Nṋe mafhungo haya a uri thimu heyi i lambedzwe nga masheleni ndi khou vhona o ḓalesa. Ri na khaedu nnzhi Afrika Tshipembe ine ṱoḓa masheleni sa tshumelo na zwiṅwe zwithu. Ndi vhona uri masheleni ayo o ḓalesa thi zwi ṱanganedzi hezwo. Nṋe a thi khou farea zwavhuḓi na luthihi. Ndi khwine hayo masheleni a tshi nga dzhiiwa a sikela vhaswa mishumo. Ndo sedza uri tshiimo tsha vhaswa vhane a vha shumi tshi nṱha vhukuma khathihi no tandulula thaidzo heyi ya khawa ha muḓagasi.